Students of TSF sat on a road blockade of Assam Agartala Road nearby the bridge of Chandra Sadhu village, Champaknagar, while protesting in demand for romance crepe on Monday. Police tried to stop them from protesting by lifting them, touching the body of the female students. Meanwhile, women of the village started protesting by tearing their clothes and the police has to back off. Champaknagar Chandra Sadhu Para of Assam Agartala Road is burning in aggression with the incident. Like it was decided, strike was started since 6 a.m. in the morning on Monday in demand for romance crepe. Since 9 a.m. in the morning, students of TSF blocked the road of Assam Agartala in front of the bridge of Champaknagar Chandra Sadhu Para. With that, a lifeline road of Tripura Assam Agartala road was blocked. Lots of vehicles and people were stuck in between of the road. More than 50 years, Cockroach subject no romance crepe ring ceremony haparo. Sirinan bagai sing anu khai mani haina nor saimaro sing 2 mas sekang sing governor of Tripura no sing kok memorandum lakya memorandum ru sing aba sai ka boje sing 2 months no time ru but after 2 months it's over, so we can't tolerate more about totally government of Tripura saya because we have told them already that sing bono 2 months bono time jago nai but or 2 months bising over suno kono kaisa bana jawab riya na notification ro na kono kaisa brok sino saya je kok brok no romance crepe bai sinani bagai kintu ambo tang sing governor ni chaya ma hono ke borok saimano je sing borong apro sajak norok juri sino kono kaisa sino kono thaisa kaisa sino norok jawab riya ke sing bai dong nai je sing strike hanen bagai so tina strike totally abo sini TSM saya totally saya abo governor Tripura we want to ask that government of Tripura tam bagi sino sini seimani sini senyani sini kok thaino sini amani kok borong senna bagai tamo borong asuk borong khagam thingjak sini amani kok sing kok borong bai sing senyani romance crepe senyani no borong tam khagam thingjak singap singna musung governor Tripura no TSF ni andolon tini juri khorang khana boi Tripura government kono action ay angke buskango tini matra 12 hours strike se thinango 24 hours haike ba pipeline strike phanga tongo sing payment jingjal singno puila pro singor phakya singno dictate khanya angka but sing or peaceful rally khane payo peaceful protest khane payo peaceful strike sini sing kono violence aja we don't want violence nor na di TSF ni history wo we don't want violence, always we love peace because peace ninga se jotona sing peace to sing jotona hamjago ambai sing peace kin sini movement khainai and all my gen sing saimar tini Tripura haste wo gereng jagabano gema jagabano sini mai strike soli tongo ni long trai valley hezamara hatai kotor madobari Bisramganj omai gereng jagano soli tongo 50 বছর লাগে ফেবা তামখানো
chiri o dagino sukung gerjak ya tai thangnai tangni sikang sing barangbar sing nabai tanggo sing joma rekha ni SDM mongtho gari palong tu jotonon sing rekha phiaba apro pora sino kok rojet talni ya pro sing tamo khane khaya sing nor kok rowan na phiaba ta sak joratei mungsa pano hasa hapon bakakti sing manya ko notification manya ko je kok boro romance skriba je series ne batte kubuni khorbai aboni bagai sing baj dong kha je oba ke bonta unani bagai phiaba singoro ni kha chini borok ang wansuki maya rasni jena tojang bagai dasu borok omuka oro singasu borok banglia haipano tapso jadi singoro khakane chiri khoglai singoro oba chiri o bond no success khani bagai oba chiri khoglai noro yang kabang borok ang hambai maya karo chiri bunga bodong songbahni singo chuba kya te kabang ma rungno college of bagai singo subana baga oro phajak noro mukna sikla tamo bura jotona bahai na angka ba sanin muchung media ni bisiko sing obo sing deseni dabiya sing deseni dabi tamo baga imbal sungnugo tabungi jorawo bisas khlai jotona nijini bisano je sukti tamo man tamo maya english medium pore muchung phiaba english medium pore sar sing semro borok black no bangla maya no ko borok ko nung pore ne muchung mon bangla ko be sinene thanga black no tu abo sung sibo abo bangla sing sini sar baga singoro tini andoran khlai tongo phiaba khaddu khon angani kok sini borok te bang nangmani asu bangni ya aikono ang black hambe maya foro basa bama bodol buka bodol te kabang no rungno sini tongne rok sini tiese yo bon ko success khanyan ba borok phai borok sini khorang rokake abo baga ang borok sini tiese ningi paple hamba ya foro. However, after protesting for 30 minutes, police tried to arrest them forcefully. As the violence broke out between police and TSF, 2 to 3 students of TSF were injured in the mid of the protest. Likewise, some of the male police tried taking the female protester to the vehicle by touching their body. Women and villagers of the village were deeply disheartened with the incident, and TSF members shows their disheartenment by raising their voices against the incident in front of the police. However, SDPO of Jirania Himadri Prasad Das was interrogated in regard with the incident, but he wasn't ready to answer to any of the question asked. একজন তো ইনজুর্ড হয়েছে গাড়ি ভিতরে মাথা ফেটে গেছে এটার জন্য কোনো অ্যাম্বুলেন্স বা কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করা আছে নিশ্চয়ই আছে আমার কাছে নলেজ নেই যদি এরকম হয়ে থাকে এখন যাবে কোন অ্যাম্বুলেন্সে দেওয়া এখানে তো একজন জাস্ট আমার কাছে নলেজ আছে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা অলরেডি ইনফর্ম করা আর এখানে একটা প্রশ্ন উঠে গেছে যে মহিলাদের উপরে পুলিশ পুরুষরা হাত দিয়েছে ভাই দেখতেছি আমরা পুরোটাই দেখতেছি কি হইবো না দেখতেছি এমন কথা বলে তো হতো না এটা যে হয়ে গেছে এখানে তো মহিলা পুলিশ আছে তো কেন মহিলাদের উপরে এরকম আমাদের কাছে খবর নাই আমাদের মহিলা যথেষ্ট কন্টিনজেন্সি আছে ওটাই তারা তো এখন এভিডেন্স সহকারে দেখাইতেছে ঠিক আছে এটা দেখবো আমরা পরে ঠিক আছে Later, West Police Additional SP Naveen Pathak and other higher officials of the police arrived at the location. Eventually, women of the village tear off their clothes in protest and try to catch the West Additional SP and Jirania SDPO. After that, police official has to back off in fear of the women of their village. Polisi
Tôi bắt khai con bây giờ bắt con tôi bây lên đi tông cái sao có đặt lên ô bây giờ ai ô tôi khen virus ô có thể ai nín tông thế ô ta có bắt cái này bây giờ nó tôi bây lên đi tông thằng ô ba ní thua anh ô cái này thử đó ô cái này thử cái thằng đó anh ấy ô bị phải bọn anh ấy sao chúng anh ấy sao đó con này ăn được nó anh ấy làm bắt tông thằng ăn được đi không phải nó admission nó tông phục cái này dừng hashtag học bằng nó dừng coi năm mươi tuổi ô bây giờ ini rai sebong kerai, mantai tidak bong kerai, abo borok bisa mantai kayak situ, sengaja untuk orang kayak job istana itu seng, kayak semua orang bisa kayak mana, harus ISF dengan bukan nanti ISF itu bukan leh, pada seng tahu tai bumarok asuki tongnya, sekarang sambil lagi kenyani raji tonggo, sampai. At last, MLA Ranjit Devarma and MLA Nandita Riang arrived at the location, and MLA Ranjit has spoke a few lines in condemnation of the incident. Ayo, mani, abno tuh ilan nentang musanai, abno tuh norok. Ab basis to mayako, to be amti judi kono khalai tong hakai, abo black online kaya police prosesan abo inquiry kainan kon, ebong jara tabu rom muistelang kainai bibono Agartala rogo, eka orobo chini dosaram chomuni wo. Yang gong kowo, madap chomuni je Ramjang nai rong na tabu bina tamo ko agni bina wo dai toni ko, borong na ba piau bina nungkon. Kai tabuk sini MLA borong ganang je Nandita Riang bobo kia sanai. Tonggar yang cakap. Nanti, ini andolon ama ini andolon ya, onek bosor dore seng, Roman stream bagai sini borok dofano hamzang nai, dofano cazang nai, jotono omono fight kai mani. DSF taguni সংগঠন ya, সংগঠন অনেক বছর নি গেছাম, তিনি বড় রেজিস্টার্ড সংগঠন, তিনি বড় যে তিনি বড় গভর্নমেন্ট ন সিরিয়া ওই বড় খাইমানিয়া, বুড়ি চিরাই তিনি অংখনা নংমানি কারণ বা আমনো, তিনি মানি কগ্ন जों দাবি খাইথানি, जों मा आसो खाय सातो पितो खाइमानि, थांनाय তিনি आनि जे याग्रा फाइसिं तंनाय, ब कायसा बुरै তিনি अर जे चिराइ र किसिके बुखाइको नाइने दि, मरं नाइने दि। नाइदि joto abun bagin naide onek khaduwe anggo no kaisa bure o khobor mane na ang tongmalia tine ma khaika o jagawo tmangkai जों बुरै rok botini bo kaisa जों kaisa चिराइनि सिमे जों बुमारक जों सिवो बो सारंनो बाहायके फुंगतनाने आबो जे फुरुंमानि kokno जों तिनि आइनो तंगो जों मानाने आबोनो से गभर्नमेन्ट जोंना खाइनारिया हाइन बागे तिनि फिलो मा अंगरो हाइन बागे आं ओ मिडियानि जराते आं सलिनामो जोंगो तिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि जारा बुरि रंनो ताबु नगो बिसिंबा आसु तंनायनो तिनि बुरि रंनो कान्सि सिकिक जागो तिनि जे सातो पितो खाइमाने खानांगो नरो अंखरदि तिनिनि जे 24 घन्टानि जे बन हिनमाने आबो सिरियावे गभर्नमेन्ट सिरियावे खाइमाने आबो तिनि लिगल तिनि अधिकार दंगो तिनि ओ जे फाइट नि बागे बागे बरो तिनि बुरि रंनो अतर खाका नाइदि उमबा बिसुक फाइलाका जों खनाय दंगो मणिपुराव जे गतना बुरिनि उपरो अत्याचार खाइजां माने आरो बरक बाय बरक नांलाय माने किन्तु अरो तिनि प्रशासन अंका तिनि बुरि रंनो से तिनि सागनाया का कान्सि सिचिगे रांजानि जेम कमाका कोके बरम जाका गेबो बरनो बुरि हिने बरक न किसापनो मुमान रिया जों बुमा अंगे जोंनो किसापनो अपमान तिनि अपमान दंगो जों बुमा kaisa nginbo kaisa buma tonggo police prosecution buri bo tongna bachila tongkona norbo one supply prosecution rogbo sini burang na hake sato pito khlaimani oma ang condemn khayo buskango jodi se tini o je fight no tini bai thakna hine ta one sudi tebo birat ki jing andolon khaine tini buri do paro bo jing eglogi tonggo jing tebo movement jing track khaine omra ang koksen abok soitani sekang borong no sotoron nai telangai thangkang ke amo bai solve nai da abuno tile no rokamo one supply ka tabo solve nai de Onge de abo government जों थांनाय जों assembly o दिने आं जे अर फाइमाने MLA हिसाबै फाइमानिया थांनाय assembly bo आं MLA हिसाबै आनो बर प्रतिनिधि आनो संगिर आं assembly o जों जतो चिनि बिरोधी दल चिनि MLS दल रक जों ओ कोगनो जों तिसाबो दाबो ओ जे कक साना आं तिसा जे ओ जे रोमान स्क्रिप्ट नि तुइ काइसा संगठन TSF दिने रास्ता अवरोध खाइगा কিন্তু বিভিন্ন সংগঠন বো যে তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট মানি কগনোজং মখলাইনানি বাগै जों বিভিন্ন সংগঠন বো খাইজা কিন্তু তিনি টিএসএফ গাंखाय বরক তিনি ফিল अंखरका
de buan so khana je te ono songgothon ro support dia haini baga tini chini dofani baga no tini je babe khlaijak tongo aboni ba tini judi o je solve yang khai tebo birat jeng khainani chini step tongnai jotokhona chini mani kokno government jungno omon ongthang hne secretary sak joa chini fight omno tongnai andolan jari tongnai onggo be phayo boskango bo tebo ongnai dorok joto omno ang kok sanam kesana musungo কোনো কোকলাম করেছিনি সে তাবো গাড়ি ও দায়িত্ব লাংখান যে আমো বাই তামং নাই তিনি প্রটেস্ট তিনি প্রটেস্ট আবার যে লম তুলাং মানে ইনখাই ন তাবনা দি বরক সিমে একমাত্র বরক চিনি যে প্রটেস্ট ন গভর্নমেন্ট নাইও চিনি অমনো কোনো রকম খাইমাই আতিং না হিনসে বরক রম তুলাঙ্গো তাবনা দি আপনি পিছনে जों বাহাইকে খাইমান চিনি তরফ হইতে जों চেষ্টা খাই দঙ্গো বরক ন বস os মানে বাহাইকে os যে দুঃখ মানাই রং ন বা রম তুলাঙ্গার ন বাহাইকে ফিয়ংনানি जों আপনো जों চেষ্টা নাই দঙ্গো. Eventually, Telemera SDP Operation Kanti Tripura arrived at the location and tried to settle down the situation by having a few conversations with the protester. However, the TSF protesters were not ready to lift the road blockade. Ari jare khoro ram jodi jong thang to bono marom nai bil tan ni bagam ti khmara ha ki ang khe budang nai borang te sikop ya tan bai ukulu te bua na thade ukulu te la thiru ukulu te la thiru na uchi ya 24 घंटा ni thakla jang tang ek gonta phan koi ne no jere no ro mu leng di ton tam gi leng di ton thade Loro ko khara ta khna di sa khna di ma khna na nyang ta bu nun khara sa sun ba di me ti pra je bo wang thang ko no bu sai me an king ko wang ko bu du sai mangla Norok sa kuma puja di tong mani lukhe pusana maya da nang chade norok ko kuma ni pusang ne ta bu ti norok ko tara ko bu tong mani ha khara ta khatla tiri ne norok ra ke media rong pusang na je norok la lasi ho na ha jare khara ta norok moi ta ko ta oro ro moi leng di toni abo sali ata ta mo leng di toni botan si bokta ang nai na to abo no podo to phai ko khanan kun to soju ya abo khara ta na ye ne ka ya khara no nai ni na jang ni chawon ni jong ko din ko ka ka ani ko non nang borang abo si Perasa baik perasa kok salah di ini ani akan diborok anu to borok ka ang toro ni elakania siwa ang ngoron ya je ang phaikai no ani chale kok khana ang modon ko businai amagi ani opera rok je senior officer tongai rok anu rok ka ngai ta bok ham phainya sin chale nei borok jodi abudi khaima to hangkai ang borok yong yang nong khani na kan masana abu non rok khoma khai di busile akai jing ko busile ke onek kisu dira layo jing kok ni madome onek kisu jing sawoi problem solve khaima no सरकार से रिया पुलिस ता रिमना ता जों गुन्दा बखाया माफिया बखाया ताम नि कारण ताम नि सा आरो 24 घन्टा फान 24 घन्टा 24 घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा बना नि लाग न तो कुन हमला खाया बुखा तेगा न तो खा छपरे खा हा आं गुमांग न फाइ माना खाया एकदम खाया मतर नां माना मा खाइ बेगा माना खाइ माने या बन आनो कुकुल ते लाथे तुमा महिला पुलिस बखरा का बके को साथरि जा बपरे ना नांगिया तुरि बरा जो तुम सिमी दान तो खाइ नंगि बान तो हा Korok sa korok mo manan kaya tentu ang bili mo ni kes khanya ang bili mo ni kes khanya ano potabo kes khaito ang rom dana rati suno tiri kaman de khang dia ta ka hor ka pura ri tiri khana hatna charang kore ta saka poriskar charang no At last, MLA Bichujit Kolai, ADC Chairman Jagadish Debarma and EM Robindra Debarma arrived at the location. However, till the last report at 3 p.m. in the evening, TSF student protester hasn't lifted the roadblock. Reported by Probir from Champangnagar, Chini Khorang.